clear tu le ngai thla tu te ninga ni chibai le vekule ni zan lama inkher result ngai nom tak a nol maya tin zanin lama te po inkhel tor fixer a le boka chung te chu kan clear hoin kan ngai thla ho le anga tin football tholeng te po kan clear ho bok don nia tun tum chu English Premier League lama tangin bul tran don ta ila nizana North London derby in khel mu nom taka Arsenal in point thum an hlo chuaka an kingpui an mikhwal an thenom tlap Tottenham Hotspur lam chu goal khatin an ne team pahni te hi anin huat ziale anin nel ziada chu kan thetheu anga atira train in khel bo rok po atanga Gunners lam hian goal sat tum som pali an neya mikhwal team Tottenham Hotspur lam hian goal sat tum som an nei ve bok in khel pumpui thira Arsenal lam an chung nong hreta achak phu jok an chak te po ti la kan soi solin arinom lo hle Emirates Stadium in khela hian Tottenham Hotspur lam hian bul an tran thazoka in khel tana minute somni panga na an team captain South Korean forward ni bok Son Heung-min chon ma an hruaina goal aron khunga he goal hi first half an hum zo do ni te point lang man ma se minute somni na Tottenham Hotspur forward in na kalmeka che chelem lo tak Dominic Solanke chu a che sual hlau maya an lama tilut palin Gunners in an siphur an suta first half hun top marshat minute somli palina Martin Odegaard siam sak atangin Leandro Trossard chuan Arsenal tanama an hruaina goal aron khung leya second half team pahni te in Norton le viama se goal dang ero second half kan mu bel lava Arsenal lam hian Martin Odegaard goal khung le Dominic Solanke an lama atilu pal mang hianin goal khatin ne nan changa point thum hlutak an hlo chuak tihian table tharbera Arsenal hi khelsom ni pahata point somni pathum nen pahni na anom zui zela mashwai tu Liverpool an phak lo na chu point li chau anita ha khel khatin an khel tam thung Tottenham Hotspur lam eroin nung tol lam pan zelin khelsom ni pahata point somni pali nen som pathum na anom zui zela an game khel no pali atumli zet an tlom ta anni season kalmek tun naya che tha mai Newcastle United point an che that an chun zoma an che that chun zom tur hian ni zana an game khela an king pui an mikhwal Wolverhampton chu sithum fain har salutuk lovin an ne in khel munom takmaya hian in Newcastle United lam hian goal sat tum som pasari an neya Wolverhampton lam hian goal sat tum som pathum an nei ve buka in khel pumpui thira Newcastle United lam an chung nong filor laka achak phu zokin point home an hlo chuak St James Park in khela hian atira train team pahni ten attacking game munom tak an chhop chuaka Newcastle United ero an cha tha hle minute somthum palina an goal ma saber an khung tange nge ya Swedish forward in local meka cha tha mai goal khung chhodeu mol Alexander Isak chon ma an hruaina goal aron khunga hemi nu hian first half goal dang alu bel lava second half minute somnga pasari na Alexander Isak bokin goal aron khung leya he goal alu theina hian Bruno Gomes chon atho hlok le tihian Alexander Isak hian in local meka goal sompanga akhung king ta der maya goal khung konga achung bera Mohamed Salah chu goal thum chawin aphak to lo anni hemi no hian in team pahni te in Norton a hmu noma goal dang kan hmu bel mai lava minute samsari palina ero Anthony Gordon chuan Alexander Isak siam sak atrain an goal thumna aron khung leya hemi no ero goal dang alu bel zui talafa Newcastle United hian Alexander Isak goal ni khung le Anthony Gordon a goal khat khung mang hian sithum fain ne nan changa point hum an hlo chuak tihian Newcastle United hi in local meka Premier League B ka tumruk azonin an chakta tihian table tharbera po an din mun akang chhozela Newcastle United hian he game ne na an chanta ka wang hian khelsom ni pakhata point somthum pariat nen palina anin suan chawa avan doi zo katang Wolverhampton lam ero point som paruk nen som pariat na relegation zone anom zui zel thung in kheldanga Aston Villa point ne nan changa an kingpui mol nei tu Everton chu sikhat fain an ne he in khela golom son ni minute somga pakhat na Oli Watkins goal khung aniya
point thum hlo chhuanan an hmang zui bawk tihian Aston Villa hi table thar bera khel som ni pahata point som thum panga nen pasari na anom zui zela Everton lam ero point som pasari nen som parukna anom zui zela relegation zone an nai to hle Crystal Palace point ne nan changa an king pui mol nei to Leicester City chu Sydney fain an ne he in khela hen Crystal Palace tan mate ta le ma gei ten goal an khunga point hum an lo chuak ti hian table thar bera ne na chang team Crystal Palace se khel som ni pakhata point som ni pali nen som pali na an chawa United chu an le pel ta United hi som pangana an chuk thlata Italian Serie A lama lut vele taila nizana inkhel munam taka Inter Milan le bolokna te in machona chakjok anom lova he inelna champion la Inter Milan hian an khingpui an mikhwal bolokna hi goal ni veve in pein anin ne tok pui San Siro a inkhela hian Inter Milan hian goal shot tum som pani an neya bolokna lam hian goal shot tum som pali an nei thunga inkhel pumpui thlera pom bolokna lam an chung nung zoka Inter Milan an van nei hle he inkhela hian in goal kan hmuma khop maya minute som panga naleka bolokna team tan moro siam sak atangin Santiago Castro chuanin ma an hruaina goal aron khunga mairo an hruai rei lo hle minute som pakwana Inter Milan team tan an defender poimo Denzel Dumfries son an sipur aron suta game bo rok po atang zui hle first half un top ma sheta Inter Milan in ma an hruaya Dimarco siam sak atangin Lautaro Martinez suan ma an hruaina goal aron khunga first half bi ka goal danglu belovin Inter Milan in ma an hruai second half po anin Norton ammonama minute samruk palina bolokna team tan Orsolini siam sak atangin Emil Horn chon an sipur aron suta hemi nuwa team panite in Norton munom view ma se goal dang alubel zui talafa point khata team panite an lung oi thiam angai zui ta anne ti hian table tharbera Inter Milan he kelsom pakwa point somli palinen pani na anom zui zela mashroi tu Napoli an phak lo na chu point hum ania khel khatin an khel tlem bok bolok na lam ero kelsom pakwa point som thum nen pariat na anom zui ve zel bok German Bundesliga lama nizana inkhela Bayern Munich in Harsala tuklavin nenan changa an khingpui an Michael Hoffenheim chu goal nga fai ngotin Harsala tuklavin an ne he inkhela hian Bayern lam hian goal sat tum somni panga te meu mai an neya Hoffenheim lam hian goal sat tum nga chau an nei thunga inkhel pumpui thlerin Bayern an chung nung filor laka point hum an lo chhuadan po hi an phu hle Alliance Arena inkhela hen atira train Bayern hen inkhelan thunun ngala minute rukna leka goal an khung ngal Thomas Muller siam sak atrain Leroy Sané chuan ma an hruaina goal aron khunga minute som pahni na Harry Kane siam sak atrain Rafael Guerrero chuan an goal ni na aron khung leya game an thunun ne hle minute som ni pangana penalty lo chuak zui le ngalin penalty hi English forward Harry Kane chun goala achan tira Sithum faya ma an hruaina ani chia bok hei mai ba ka hian inela kalme ka Hurricane chon goal som paruk akhungkin na anita Omar Marmos su le pelin ma hruai tu ani zuita anne hemi nu hian in Bayern lam hian an nor zui zela first half a goal dang alu bel lava second half an tran chautin goal dang alu bel le ta Matias Tella siam sak atrain Leroy Sané chuan he in khela a goal ni na le silify ma an hruaina goal aron khunga Hoffenheim lam hian an ngam lo hle an ngam lo na tibel chaturin minute samruk paruk na South Granabri chonin goal dang aron khung bel leya goal dang lu bel zui talovin singa fai ngotin Bayern hian ne nan changa point hum an lo chuak ti hian table thar bera Bayern Munich khel som pasaria point somli pahni nen achung bera anom zui zela khel inzata an hnoya Leverkusen ain point lin an sangta anne Hoffenheim lam ero khel som pasaria point som palinen som parukna anom zui zela relegation playoff khel phak china anla ve sham anne Spanish Copa del Rey lama lut chho vele taila nizana inkhel munam taka Barcelona in Harsala tuklavin nenan changa round of 16 an game khela hian an mikhwal Real Betis chu goal nga goal khatin an ne
he in khela hen Real Betis tan Victor Roque chen goal khat khung ve ma se Barcelona team tan hen Gavi Jules Koundé Rafinha Ferran Torres le Lamine Yamal ten goal khat theu an khunga har salutuk lavin goal nga goal khatin ne nan changa next round anin hlankai Atletico Madrid point har salutuk lavin ne na an chang ve boka an king puimol nei to Elche chu silify ngotin har salutuk lavin an ne he in khela hen Atletico Madrid tan Alexander Sørloth chonin goal ni a khunga Rodrigo Reguilón le Julian Alvarez ten goal khat ve an khung ve boka silifaya ne na changin an ni po hian har salutuk lavin next round anin pet kai ve bok goal difference lama lu chho vele taila nizana in khela Paris Saint-Germain in ne nan changa round of 32 an game khela an king pui mol nei to division nialam club Espali chu goal nin an ne he in khela hen Espali team tan Cavs le 4-0 ten goal khat ve an khunga Paris Saint-Germain lama Zere Emery Desardo Bradley Barcola le Gonzalo Ramos ten goal khat theu an khunga goal ne na changin next round anin pet kai Beisailo tak mayin Lyon Timero anchak zolava League 1 club hi an king pui 4th division club Jaleo laka antlom he in khela hen mol nei to Jaleo team tan hian Medi chon goal ni akhunga Lyon team tan Nemanja Matic le Georges Mikau da zeten goal khat ve an khunga hun pa ngaya in ne tokin penalty manga achak zok zon ania penalty peta hen 4th division club Jaleo hen goal nin League 1 club Lyon team hi an neya next round in Lanka in League 1 club zok hi an tlata thung an ne football manga in lata hi zanina nei chun zom ani le don na English Premier League lama zanin zanlai pel dar khata Ipswich Town le Brighton te anin machon don na zanlai pel dar khat le chan vea Manchester United le Southampton te chu anin machon don boka United hian ne na an chan chuan table an sang vele shet thei don na an chaklo ani ero chan so panga na anom chun zom zel don anni Spanish Copa del Rey lama zanin zanlai dar som patnia Athletic Club le Osasuna te anin machon don na Real Sociedad le Rayo Vallecano te in machon don bokin zanlai pel dar nia zing lam te po ani thei to ome Real Madrid le Celta Vigo te anin machon don bok Inke result le fixer lam kalsanila football Thu Leng a lut vele donang o tun trum chu Brazil legend Romario thu sei tang hian bul tran thon ta ila Brazil legend World Cup no moi te polo choi to Romario chuan tun din huna Brazil team hi World Cup no moi choi thei turin theina an neya amai ro chu chumi ti thei tur chan Neymar hi an mamo ni hin ka hria han clear le ta ula generation tin renga kanram team hian mi big an nei thina Pele te Ronaldo Nazario te Romario keima ngei po han ti tai la chung te chu an nei to thina khang huna te khan World Cup no moi an choi thin an ni aum zia ber chu khang hun lai khan player dang 10 player thabi kan ti te laka hen an rin na an ngat thina tun generation a po Neymar hi aro pui emema World Cup khelle tura po Brazil team hian ani hi an mang tangkai thiam ani chuan champion no moi an choi theinge yang ti hin asoi Rio Ferdinand point tun na ya khan media ten an kom na football zin konga defender zinga chonin a player ma chante an hau tak ber thu asoi Rio Ferdinand chan football pa ngai field chunga kanin khel nilovin training kan nei na kha hau tak emema training kan nei hi mi tam takina an lo ngai angota hian a hau tak zok anni defender te hian thei top choin kan forward te goal khung tur dan tumin thei top kan chua training mani se in khel pa ngai ang mai ani thin anni United tana ka khel lai kha han clear le taila Wayne Rooney te Carlos Tevez te nani Luis Saha mai baka Dimitar Berbatov le Cristiano Ronaldo te training na khan ka machon thina khang hun laya forward thaber te an ni hloma chuwang chunin football ka zin konga training kan nei na forward ka machon te an har saber ni in ka hriatin asoi Mikhailo Modric po hun rai tak an threm arinom chhauta khop maya EAFC 2025 lam chuanin ani hi an pai ta mak maya kan hriat tlang theu in Mikhailo Modric he damdoi man phalo amang ti hriat choni wangin tun din huna suspend mek ania hun rai tak hrem thei din huna ading mek bok
hemi hi hranin EA lampo hianin hemi hi hranin EAFC lam chuanin Mikhailo Modric si an paitak thu an ron tar lang vele ta Arsenal coach Mikel Arteta point thu thar aron neya tun na ya media ten an kom na mithar sengnu itumem tia an zona chu achanga Mikel Arteta chun engma soi thei ka nei lova ka soi thei om chun chu mithar kan mamoti hi achiang hle anni amai ro chu tun din huna kan nei sa te hi karing tok ti kalo soi to wa hei hi ka din na ngai chu anni ma se Gabriel Jesus te in hliamin anom me ka midang in hliam kan nei nual bok in Mizo na chana taka chuanin mithar chu kan mamo nge ya kan sengnu don le don lo ero soi thei ka nei lo tin asoi Rhys James point to thar aron nei ya Chelsea team mual phau tur hliam dam korin aron chan him nuwa khan media ten an kom na Rhys James suan hun rei tak chung hliamin min tlang buak ka thil hre om tak anni tuna Chelsea chan him tu karon ni le hi kalom ma hun rei tak nuwa ka hlim le masak ber ni in ka hria tin Rhys James suan asoi Rhys James kan hriat lan thau ang khanin adam dek dek chon ain hliam reng mai kan ti fiam thu thin kha ani ya hliamin atlak buak lo ero chon defender thatang ani ti ero kan hretlang thewin arinom English Premier League club tena sengnu tuma an helmek Randall Colomwani po thuthar aronom vele ta Colomwani hi English Premier League ni lovin Juventus lama akal don ti achiang ta nizan lama khan turin lama akal to thu tarlan aniya tharuk chungatan Juventus lonin azom don na agnetin an sengnu du chan season atop huna an sengnu thei tur thu tarlan ani bok umwani hi English Premier League ni lovin Italian Serie A lama akal don tinani chu Barcelona lam point thuthar anron nei vele ta United forward Marcus Rashford chu sengnu antum tur thu tarlan aniya ama du tu AC Milan chu makhal antum thu an soibok tun din huna AC Milan lam hian mithar an mamona asang khop maya he an du na ti hlotling tur hianin United ina chotir an phalto Marcus Rashford hi an bemeka Barcelona lam point an du thu an ron soi vele ta Liverpool le Manchester City lam point Real Madrid midfielder Aurelien Tchouameni chu sengnu antum ta ni hin alanga aman atana Real Madrid ina an chirzat Euro makta doi somriat po the chu antum ni tarnan anni hetiang ani ta chon Tchouameni hian adu zok zok athlang theidon ni in alanga khuilam zok hinge athanang ti hi media te chober ani zuita anni Tchouameni hi Real Madrid lampo hin shal an poi ti lo thu an soi towa English Premier League kan muthut mai te po arinom tahle Arsenal lampo in League 1 club Lens team tana inlan mek Eli wahi chu senglu antum tur thu tarlan ani ya West Ham United chu makhal antum thu tarlan ani bok Eli wahi hi Montpellier team tana a khel lai point Arsenal hian senglu tumin tran an lo la towa tuna antlar malam an hriam tok lo lai tak alo ni bok nen senglu tumin tran an lak le tur thu tarlan ani ya League 1 club lampo hian an phal sak mai in arin oma aman phu to ka le an ngam chon Arsenal lama hian wahi hi kan mu mai te po arinom Lionel Messi po kumsang ni somni panga Major League Soccer off season lion Barcelona chu apan le thut mai thaini tarlan ani ya Lionel Messi contract a hian off season lion adu chuan Barcelona lama lonin akal thei tur thu tarlan ani ya a contract a hi a omfang ne tarlan ani bok hemi hi Barcelona lam chon man tangkai antum ni hin alanga Lionel Messi chu an team lama an senglu le mai te po rinna alien ta hle Arsenal team midfielder poimo Declan Rice point to thar aron neya an coach Mikel Arteta chu an larin tok thu le coach ro pui berte zingami ani thu an soya a noya trophy po an choi ngei arin thu asoi Declan Rice on soi zui zelin Mikel Arteta hi coach ro pui tak ani ya dressing room ate tactic kan zirlai te point ani hi miro pui ani ya athiam na hi aril emema kan team po hian kan tangkai pui thin anni chutiang bokin he tlap po hian ma ason chho zela nakin loka trophy ro pui tak kan na choi thei nge karing ti hin Declan Rice son asoi City lam point Omar Marmoush su an senglu thei mai rin na alien chho tran ta khop maya nisa nama khanin thu tharin tla tak
Sky Sport paper tok lamin atarlan dana darkar somli pariat chungin inrem na an nei don nihin alanga marmos mana hianin city lam hian pau million somnga pakua an the chuaka etsona hian pau million pariat point palipo an da tel nia tarlan anni amai ro chu a khelna Frankfurt lam hian amana pau million somruk pasari point panga vel an phut nihin alang thunga indoor na hi akal chho zela inrem na po hi an nei thoi arinom nihin City Sporting Director Daziki chuan atarlang Jurgen Klopp point team tok lamin atarlan dana Mohamed Salah chun Liverpool chhuasan lo tura adu thu ashil niin alanga Khovel footballer piang to zinga hlo number ni thei turin Saudi Pro League lamin an somna chu hnar tura adu thu ashil niin alang bok kan hriat tlan theu angin Mohamed Salah hi tun din hmuna Saudi Pro League pan turin aril ru asiam chho tran to ni te poin alanga kum upat lama hlo tam tak hlo atum ve ni tarlan anni amai ro chu Jurgen Klopp hianin tun din hmuna Liverpool team tana mi tangkai alani thei thu le season engemaw za chu he hmuna hian la cham tura adu thu ashil ta ni hin alang team tok lam vekhen atarlan dana United lam point antlar malam thuam chak an tumna konga Victor Osimhen chu senglu an tum thu tarlan ani hia Osimhen senglu tur hian amana po sum thanem tak the chu an tum ni tarlan anni Sergeant Ratcliffe point sum awi don lo ni hin alanga an that tok lo na lai ber antlar malam thuam chak thei tur hian Nigerian forward goal khung khol Victor Osimhen hi an senglu thei mai rin na alian ta hle Cristiano Ronaldo point thu thar aron nei vele ta Al Nassr lama contract azia bel ngei arinom Marsa lamin antardan dana Portuguese forward hi kum khat chungin euro makta doiza somriat pathum hlo turin an ti ni hin alanga heng a hlo tur te hi tax an kat vek nuwa ni hin tarlan ani bok heng ba kain Al Nassr lam hi anin phalzau khop maya an tlapa nei tu ni na 5% vel po pek anin hom ni tarlan ani bok pui hem khop mai Thierry Henry point thothar aron neya Kylian Mbappe chungchanga angai dan aron soi Thierry Henry chantun din hmuna Mbappe hi ache thatok lo niin kan nga ya amai ro chu striker thave taktena an khungang za chu a khung to tho anni amai ro chu an soi hi kai point ka hriat thiam puya ani la kai chan be se asang thina chu tiangang chu kan la mu chi alawa chu wang chan be se a phak lo kan ti mai anni ma se ani hian theina ro pui tak ani ya tuna tangrai lo te a khovela player thaber aron ni le donna tuna po hen khovela chon aberte zingami alani renge tin Thierry Henry chon asoi tun tum chu atop kharna Sky Sport lamin Premier League khel to zinga forward tha antarlan te hi inda don taila Sky Sport lamin Greatest Premier League forward anda hian achung bera Cristiano Ronaldo chu auma ani hian point somni pariat a hlo chuaka adot chen Thierry Henry chu omin ani hian in point somni pasari anei ve boka a hnoilea Alan Shearer chu omin point somni pathum anei ve bok heng ho ba kain palina Mohamed Salah chu auma ani hian point somni nein Salah noi chi a hian in Wayne Rooney chu auma point som pariat a hlo chuak ve bok an dot le hian Didier Drogba Eric Cantona Sergio Aguero Gareth Bale, Eden Hazard, Dennis Bergkamp, Harry Kane le Suarez ten an dot vele bok Sky Sport lamin Greatest Premier League forward an ron tarlan te hi kan pomzong ani ve hlomem le ole hati chin hatun tumatan chuan ni le mai se clear tu te ka channel min ngai hlut sakai chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe le mahan tan min han la pui le ola subscribe phei kha chu han ui lo ta sham shamila a thau me ole thu thar ngai nom takte ne nin mo chhole sel kan tum don ne